nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani Yes, nabatangirira abarebitu bankore media kandi egin program wa banokimanya umutebe kandi sor kujikwisaho nimbandi Ronard bataninga ya kandi aka DM swaga na joti nkurire kayo nimba nyine mutayi wanje Asman akamera ningashi of savage niwe musima shweko donze ntuha ninaona na Mr Life kabaka kukuma TV to kubasa kujikora ho gyomwe bare munonga gumana muri TV teje ya online kandi tubasima munonga erizoba zagamba shonga yo kutemba kwebintu kandi gerisize karungu omwihanga giteje ya Uganda tiburi zangu nzakwa ntukora comedy kandi omwe echo abanokimanya ntwantu kwisaye ibintu binji program eji ya abanokimanya so ezanzaga kutemba kwebintu kandi kamaze mbagambire kikusinga yo munonga kuretera ibintu byatemba neci as a demand for particular good ebintu ko kuba nogenda abantu kuba kwenda bende bintu mu bwinji okutemba okwenda bintu kwatemba kandi okushoze ibintu kaba kuce ninga supply echo nikiretera ibintu byakora kijyatemba akuba abantu bano baba willing kugura binji konka bakushoze ibintu bari willing kushoze ibintu bice meaning ni bazagwanire je birabe biri hakatare kandi oshange ibintu byakora ki ibintu byarema ande ibintu byatemba omugyecho embere ituri muno mugireba kandi tujyo mu mbere bakugira ngo Ukraine negwana na ndayayo eyegwana nayo Russia kandi ibintu echo kikaretera ebeyi y'amajuta escalating ningashi yatemba munonga kandi amajuta nico kintu ekikusinga yo munonga kwetabwa mu cost ya production mbuza bata let's say one ukora shukari umuntu yana akora shukari ningashi arikora ibintu bindi nkebyo njanye mayisa ngo noza kuteme bikijo o transferring bikijo kuruga umusiri hariya kuza a factory hari so nchimayisa ngo nokwesa amajuta kuruga mu musiri kuza factory amajuta kuba gatembere nchiza kuretera ngo ebeyi ya production abo mushubuzo wetari willing kufegwa meaning naza kwata beje yatembaho amajuta ajigite nkahi ajigita ko starajati nakoresa cyangoho so naza kusera final product ekindi example yeti ito turi nko mu rembo gwambara so omuntu yabe nashubure se mu Kampala akavuga ha amajuta gemitwaro ashatu kureta masimuge hatwa kuvuga ha amajuta gemitwaro makunyana njumasa kwa kaseta katemba naza kata amajuta and echo nchija cha sema pricing to nanabanda bakubitwaro mu byaro yabe na tipa ezeze kushira kuyamba abantu abo mu byaro kushubura nazo niza kutembyaho kujamwa amajuta gatembire for example na diesel na ikoze iki etembye so echo nchiza kuretera embera yayongera kuguma kandi ni shabana government at least erebe kuyazamo at least agezeho kugira ngo fixing ebinte bimwe ne bimwe ningashe kore ekiba kweta mu economics no kucheta kugira ngo eyambeho subsidizing companies ezo zikore bintu at least aziri subsidized kugira ngo nkeshoza yazo ejo kuyagezaho kuzicendeza eyambeho companies ezo zigira kasete kuyaza hayo at least zisharireho umuntu final consumer ningasho umuntu wa hasi kandi embera yongere kuterera so result zagamba chinde twakweta stagflation. In economic, stagflation is a recession. Inflation is a situation in which inflation rate is high, the economic growth rate slows, and unemployment remains steadily or high. Stagflation nembera eyokushanga ngu ebeye bintu etembira, general increase in general prices echikumanyisa inflation, kandi no shanga ngu sluggish development ningashi development economic growth tekutunguka hoyade. So eriyo ne korachi ne shuma kandi abantu tibachine mirimo tibine mirimo bachenga. For example, doni zantu hana ko batine murimo kandi ari kwetaga kugura ebintu naza kwetaga kugura ebintu. So meaning kwara batine murimo tayine huya aninga kandi omwazo na kwetaga kugura ebintu nakasete kachakara yakora omwazo naza kwetaga kugura ebintu kandi ebintu bikusera echo nkiza kuretera ebintu byamure migura embera y'abambi okugura ebintu kwabura embera y'abambi munonga. So echo nikizohatinga even today abantu nibafa abantu babura kushoma abantu imbere bambi nkabitabona bisera buri kimwe cyo nanikisera. So ati niza kubahereza causes za stagflation kushanga ngu
embera moterho ibintu nibisera na nihanga tiri kongera kukura kamba yereze causes. Causes. What are causes? Stagflation is characterized by slow economic growth and relatively high unemployment, economic stagnation, which is at the same time accompanied by rising prices and inflation. Generally, stagflation occurs when the money supply is expanding while the supply is being constrained. No shange set already zo zirine ziba nyinjo mu kuzi printing anachi konka ebintu byo bitakubasa kushohora. Stagflation, key takeaways. Stagflation was first recognized during the 1970s when many development economies experienced rapid inflation and high unemployment as a result of an oil shock. The prevailing economic theory at the time could not easily explain how stagflation could occur. Chigumira munonga kugamba ko ukwe kubaho konkani bajangwe kabanza kubaho rukumo gwenda inshanju nige batanka kugirebaho kandi eje mbera turakire kugireba umumbera nkezi keza hati. So embera nembera mbi kandi nza kuba tureba na solutions zayo kugira ngo kubanonda kugira ngo kugihaho ninga shikuyamba ebintu nkebe biriho tukachikora tuta abakutureba Ankole Media embera nimwe numugireba esabundi nesera tegugwa kuba aburize bajangwa ebintu bene bikore sabundi ndibiruga Kenya kandi okuruga Kenya still namajitaka kuza kubireta nabwo ngasera nano kubigura kuriya nakwe nikusera akuba nayo ekizibe kikiro munsi nayo kikabahika. So turayikire ku safari ngo munsi wo mwaka batukarugo mu covid enyaka ebiri hatugiro mu mbereji nayo neza kumara nayo gwiro bweramare. So ntwebuza ebintu ntuza kuba nibusa kuba bita stagflation iza kugendisha topic kandi so far leka tugambe increase ya prices kandi turena no ko ebintu bya kubasa kuyambwaho prices zo kuzakabasa kucendera omukatari kugira ngo abantu bakore ki barebe ko ngo ntubasa no basa kwija tuganiremo hamwe ni wowe ineshonga yawe kubasa ku express yo kwenda ku expressinga base kujya expressinga kandi just basically izana njya kutemba ko ibintu twagaba mutoyenka kugira ngo nibwo tino introducing age program mujihagire mugikunde sharing kandi musharingiro nabande nsiyone base kumanya age program akwantu baraganisa ngo neza kuba igihe manu munonga. So naza kuba herezo ku government yakubasa ku fixinga ninga sho kucendeza okutereza embira eriho. 1 by using public vehicle instead of private vehicle kugira ngo hati government yonkayo kugira ngo yaza nko bante bikutombuza iryo bushobozi naki yayishuniza public vehicles ezo yazitaho yajeti tuza kubantu bayambaho kugira ngo mutayinkari ngashoza nyingi tubari tutawa transport ngire bintu kuruga aho bikutahiro mu ihangana no kuza mu distribution points nka key points nacho nkibasa kuyambaho oguna kujangu no promoting nka kujangu entambure za electric ko konkecho twakashyireho kandi kindi ni reducing the tax price of petrol ejo niyo shonga nkuru. So fembere itukureba embere jino gireba nimwe no gireba konkano basa kushanga ngo nkati omushoro ogujya amajuta guri static ninga shiguri stable ombwire nkobo owe bintu bikutemba at least tukabentu shaba abuki kwata ninga shaba Economist abantu ababazi hati no bayine kubaroka shanga ngo basa kucendeza at least amushoro hokache kugira ngo obunda amajuta gakaba stable akuba shanga nkumitana rukaga nkitwe abakasete kache abembere kirimbi no shanga ibintu bitagendaje. So at least aho ncibasa controllinga ndiyo nimbaha measures ahana bagamba measure adjustment tokaji basa munyono wanje bajang promoting health care program kugira ngo wano tambura bigere no bafite hatecho asmanto kukibasa. So the rapid rise of oil prices is a very big problem for us. It has many reasons for rising prices day by day. At the present time, all family members have their own vehicle. Some people think that it shows his status.
There are such a ways by which we can stop the prices. Prefer public transport over private. Eji public nkuna bagambira nkuko wakugira ngo utambure mu basi, utambure nkahi, kugira ngo utambure mu basi ati mutambure muri binji cyo naco nkicendezaho konke cyo niwe tikikoraje gambereje turimo. Research should be done to bring in more fuel efficient and light vehicles. So abakutukorera motoka mwine kongera gukora research kurangwa kore motoka zitakunywa munonga mwatufevaringa motoka zishimwe kubana zinywa munonga nkaci. So mujisa kutufevaringa kugira ngo amajuta gasigara mu abundance, supply ya gasigara nyingi kandi demand yago yo nayo tucendezeho kaci na munonga tukorese motoka za public nka buses naci then ikintu cyongere kuterera kandi research mugikore mutukorere motoka ezitakunywa munonga turo kutwaci kwasaganya baza importing oil from foreign countries. Uganda ishemeye kwekorera amajuta ejo nayo neshonga nkuru kandi oshabare no baja dressinga ninjira increasing supply increasing demand ninjangwa at least hatini right time atungaho kandi sakongera ntugumana tugambaho no basa kuta views zawe kandi tuhandikiraho mu comment section tuhandikire kibuzo cyawe tuzakubantu kigarukamo kandi oguruna debataringa ya twagamba kutemba kwebintu iwe no kigambaho ki basa ko ine cyo kukigambaho kandi ndisha ine cyo kukigambaho ndisha ine cyo kukigambaho commenting aho kandi tuzakubantu tongera ganira kandi tukongera gamba ambere jeriho na munonga bino bishanga NKORE Media TV eji program zakwantu gikuhereza at least buri gwakana shaha ibiriza kiro zakwantu kisaho program eji yawe no kimanya kandi ubumwe ije garukamu sande shahisha tuze kiro. So aho zakwantu kuhereza program eji ija oshome umanye kandi tongere kucengana. Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani